Pak Ari punya foto. Selesai. There's time, guys. There's time. There's time. We are at home. Kita main kandang. And at home, if you want that the supporters can, we need to first give everything. Pada saat kita main kandang, kalau kita mau supporter datang lagi nanti, kita harus berikan segalanya di setiap pertandingan kandang. Let's go to focus in our performance, not just individual, but as a team. Fokus ke performa kalian, bukan cuma individual, tapi sebagai satu tim. For me, in my Kali ini opinion, bukan cuma game biasa aja, satu pertandingan biasa. we are a family. Kita kalau satu keluarga di sini. One member of our family have a sad news this night after the training, as you know. Dan salah satu dari kita di sini yang kemarin, oke, mendapat kabar buruk. Yes, so see the mentality. And this is the mentality that we need to take today. Inilah mentalitas Not yang just kita for harus him, bawa but for us. ke lapangan. For us. Okay guys, Hari ini guys, go up, feel Ayo. your teammates. Because today gonna be hard match. So we need to be focused. This is the first minute. We need to be sitting a match without ball. tunjukkan Sirena Pacikas Be pandangnya. focused when the ball go out. Fokus pada saat bola keluar. Support your teammates. Saling semangatin. And try to do what we train. Dan lakukan apa yang kita If sudah we lakukan. make what we training, we are more near to have Kalau success. kita lakukan apa yang sudah kita latihankan, kita lebih dekat ke sukses. Guys, if these guys that watch you see that we make sacrifice in Kalau mereka all the lihat, moments of the game, melihat lakukan They will pengorbanan support. semua momen, so this is mereka what we akan need to do. terus. We want to win! Yeah! Okay! Ayo! Nanti ofisial pergerakan mengalih pertandingan sore hari ini ada bagi kita semua, beri keselamatan, kekuatan, insya di kemenangan. Berdoa dimulai. Selesai.
Persib Utara, komunitas Doto supporter, kepada seluruh sponsor PSM Makassar atas dukungannya. Terima kasih untuk Harga, Asri Motor, Kredit Pintar, Bosoa, Universitas Bosoa serta Bosoa Peduli akan melakukan ini away 2025 dan akan melawan FC Semen Padang FC. Dan kepada penonton maupun supporter kami mohon maaf jika dalam penyelenggaraan pertandingan pada sore hari ini. Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya, dan kami juga tentu saja menghimbau kepada seluruh penonton maupun juga supporter yang akan kembali ke daerahnya masing-masing untuk tetap berhati-hati di jalan. Ya. Stay humble ya. Dewaku. Aku. Berdiri, sesaat lagi kita akan bersama-sama menyanyikan anthem dari PSM Makassar. Senyum ya dong.
traditional difficult field. Dan di It's sini very biasanya difficult to collect points sulit here. untuk mendapatkan poin.